are rapeleng ke laletsa matlho a ka ho wena Jehova hobane tsatsing lena o modimo yo moholo modimo ya bohale ke ka hore dimelang ba dirafimi le dikerebine di tela matsong a hao maotong a hao Kriste tlo kenele rona ka ro tshebeletso ya tsatsing lena tlo tsamaye le rona Jehova o re fe matla hobane o le modimo ya halalelang Kriste ha re tlo kena ka ro tshebeletso ena ya ho seng hona ntate re tataisi o kenele rona lentsweng lentswe le tla ahang ka ro dipelo tsa bana ba hao lentsweng leo ka ona Jehova mang le mang a ka tseba o bona mmuso o motjha ka le morao ha tsoho ya hao Kriste tlo be le rona o tlo njwale o isa ka o sa feleng amen phuteo e halalelang khotso a ebe le lona re tlo kena ka jeno lena tshebeletsong ya rona tshebeletsong e kgethehileng ka morao ha lefu la Kriste ke ka ho ke re ntumelle ke kokote pelong ya hao sengona ka mabitso a mararo eleng lebitso la ntate lebitso la mora le lebitso la moya o halalelang ke tanna moeti ka tlong ya hao metsotsonyana e sa fetseng pelo ke metsotso e se kenya o kenyetsa bodutu ntumelle sa le jwalo ke re ho wena moratei wena ngwaneso wena momamedi ke a dumela ebile ngongoro ya hao ke utlwile ya hore o lakatsa ho kgutlela ntlong ya Jehova ntlong ya thapelo le ha o le jwalo ke ntse ke leboha tshehetso ya hao ka dinako tsohle ke boele ke lebohe ka dithapelo tsa hao ka dinako tsohle tseo ke tsebang hantle hore ka tsona o ntse o le wena ya rapellang ba lentswe hore ba be le kutlwisiso lentsweng la Modimo momamedi ya halalelang a re tadime lengwalo la rona o seng ona lengwalo la rona le tla tswa bukeng ya Mateo kgaolo ya 20 a metso e supileng o tloha temaneng ya 10 le motso o le mong o fihlella temaneng ya 10 le metso e 4 ha re ifumane baleya ka mokgwa le tsela ke ena ha ele Jesu a ema pela mosisi mme mosisi a mmotsa a re na o morena wa Bajuda na Jesu a re ho yena o boletse teng empa le ha ne a qoswa ke baprista ba baholo ha ka araba letho ya ba Pilato o re ho yena na ha o utlwi ha ba o qosa ha kakale na empa ha ka araba lentswe le ha ele le leng mosisi a ba a makala haholo ngwaneso mo re badileng teng ka jeno lena ke rata ha re ka tadima lebitso la Pilato ka morao wa Paseka kampa ka nako ya dipaseka lebitso lena la Pilato ke lebitso le buiwang haholo lebitso lena la Pontius Pilato le dula malemeng a batho ke ka ho ke ratang hore o seng mona re tadimane le monna enwa ke fumana ika lebitso lena la Pontius Pilato lena la motlae ka hare ho lona ke fumana mabitso ana a Pontius Pilato a dumelelana le sekapolelo sa Basotho ha ba re bitso lebe ke seromo
lebitso la Pontius ke le tswang bukeng ya Sekgerika sa kgale. Pontius ka Sekgerika ha ba e hlalosa ba e hlalosa le Pontius e reng ka Senyesemane of the sea, motho ya lokelang ho phela lewatleng. Ho ya ka sereti sa Mokgerika Hesiodius o hlalosa Pontius Pilato e ne e le morwa wa Kgaia. Ha hlalosa o re Pontius Pilato ha belewa ka Senyesemane o thwe he was born without couplings. Ka mantswe a mang o belewe a sa felela hantle. E ne le taba ya hore hantle ka nepo Pontius Pilato o ne a sa lokela ho phela le batho, empa o ne a lokela ho phela lewatleng kwana matla phelang le dishaka le maruarua. O sa na lokela kampo o sa lokela ho ba mosisi. Athi lebitso Pilato ka Sekgerika le hlalosa Pilatus. Lebitso lena ha o le hlalosa Pilatus ke lebitso le tswang puong ya Selatini e reng Quid est veritas. Quid est veritas ha o le lekola kampo le tsitsinkela ka thuto ya Modimo le hlalosa katiba e weleng hloohong ya lekgoba. Yaba ha o lekanya mabitso ana a mabedi, Pontius Pilato e hlalosa katiba e weleng hloohong ya lekgoba le lokelang ho phela lewatleng. Katiba e weleng hloohong ya lekgoba le lokelang ho phela lewatleng. Motho a ipotse hore hantle ka nnete batswadi ba hae ba ne ba nahanne eng ka ho mo rea ngwana yona lebitso lena le sa tlwaelehang. Bangwadi ba kgabane ba ka Tacitus, Filoni le Flavius Joseph ba re neha lesedi ka ditaba tsa morena enwa. Bangwadi bana ba hlalosa Pilato e le motho ya neng a na le kgopo haholo ebile a le pelo e thata. Ho hlompha motho e mong e ne le lefela. Taba ya hore motho ke motho ka batho ho hang e ne le siyo tlotlontsweng ya kelello ya hae. O ne a tella haholo monna yona Pontius Pilato. Ho feta moo ba hlalosa Pontius Pilatus e le motho ya neng ya fafallwang ke maikutlo haholo ebile a le bohale ba tau. Pele ya Pontius Pilatus e ne e kgotsofalla fela ha ne a baka moferefere. Pele ya Pontius Pilatus e ne e kgotsofala le ho tsekireha haholo ha ne a bona dikgapha di tsholoha marameng a batho. O ne a rata tshollo ya madi kantle mabaka a letho. Ha motho a mo shebile ha no supa hantle hore motho yena Pontius Pilatus ke motho ya mohabaru haholo ya tsumanang le qabang e le siyo, ya tsumanang le qabanyo e sa pheleng. E ne le motho ya sa tlwaelehang. O na fetla a bile a duba monna yona Pontius Pilatus. Mmuso wa bahanyetsi ba Roma le ha o le jwalo o ile wa monea monna yena setulo sa ho ba mmosisi ka dilemong tsa 26 AD. Ditsebi tse ding di re monna yena Pontius Pilatus o dutse setulong mengwaha e ka bang 10, ba bang hoja ba re o dutse setulong mengwaha e ka bang 12. Nakong ya puso ya hae Pontius Pilatus o ne a thulana kgafetsa le Bajuda.
ho ba bang Pontius Pilatus o ne e le motho ya sa tlwaelehang, ya senang lerato. Ho hang Pontius Pilatus o ne a sa ratise Bajuda hantle, ebile a ba sa ba tshepe. O ne a tshwengwa haholo ke karolo ya melao ya 10 e fumanwang ka hare ho dibuka tsa Exoda. Ke karolo ya melao e 10 especially e fumanehang ho Exodus 20 kgaolo ya 4 e ne e re o seke wa iketsetsa modingwana wa ditshwantsho. Pontius Pilatus molawana ona o ne a sa o rate. Ka tlase ya tshutshumetso ya tello o kile a romela masole a mmuso wa Roma Jerusalema. A romela masole a tshwere difolaga tse nang le setshwantsho sa Cesare wa Tiberius, ya neng a tadingwa e le modingwana wa mmuso wa Roma. Ketso ena ile ya kgopisa Bajuda haholo. Bajuda ba ile ba hanela masole ana ho kena Jerusalema. Bajuda ba bolela hore ka ba kampa ba bolawa hona le ho dumella hore masole ana a Pontius Pilatus a kene ka hare ho tulo ya bona. Empa ibile ba kene ba tshwere setshwantsho sa Caesarian wa Tiberius. Ntho ena e nngwe hape eo Pontius Pilatus a ileng a kgopisa Bajuda ka yona ke ya ho kopa kampa o hapa ka mahapa ditjhelete tsa bona tse ne di beetswe o tlhokomela tempele. Tjhelete eo e ne e beetswe hore e tla sebediswa ha bane ba batla metsi a tla kenang Jerusalema. Ke mofuta ona wa motho o ileng wa sheba na le nyewo ya Kriste. Ke bua ka Pontius Pilatus, motho ya senang nnete. Pontius Pilatus ha re tadimile hantle, baprista le bangodi ba ne ba tlisa Kriste ho yena. Ba mo tlisa motho yena, ba tlisa ho yena motho yena lebitso la hae o thweng ke Katiba e weleng tlhong ya lekgoba le lokelang ho phela lewatleng. Mabapi le tsela eo a ileng a shebana ka yona kampa a shebana le yona nyewo ya Kriste, re fumana a sa sebetsa nyewo yena ya Kriste ka toka. Qalong o ile a fumana Jesu Kriste a sena molato, kampa o sena molato kgatlanong le yena, le diphoso kampa diqoso tseo a neng a qoswa ka tsona. Empa ka lebaka la ho tshaba Bajuda ba neng ba halefile haholo, a etsa qeto e fosahetseng ho kgahlisa Bajuda. Ka baka la ho hloka nnete, a neela Jesu Kriste lefu. Qalong o ile a leka ho ka ema nneteng ya hae kampo kgodisong ya hae ya hore Kriste ha ana molato. Empa ka lebaka la ho hloka nnete, a etsa qeto e kgahlisang Bajuda. Pontius Pilato o ile a tjhaba o ema nneteng, yaba o a fatswa nneteng, o dula boikarabellong bo a sa bo rateng. Re mmona a etsa serekisi ka ho romela Jesu ho Herode, hore Herode a bone hore na a ka etsang ka Kriste. Herode o ile a nyenyefatsa Kriste hampe pele a mahlo a Bajuda ka morero wa ho theola lerato la Kriste, ebile le ka morao wa hore o rata hore Bajuda ba mo rate. He wanted favor ya Bajuda. Re mmona hape a kopa Bajuda
hore ba kgethe mahareng a Kreste le Barnabas hore ke o mofeng eo ba tlameileng ba mo lokolle. Bajuda ba ile ba kgetha hore ba mpe ba lokollelwe Barnabas. Kgetho ena ya Bajuda ile a etsa hore Pontius Pilato a be motho ya leng bodudung, a kgwebetlwe ke letswalo haholo. Letswalo la hae le ne la mo shapa haholo, la mo otla haholo, a tshoha haholo ha bona qeto eo e nkilweng. Ke mona a ileng yena Pontius Pilatus a meketsa a nyahame, a bua mantswe a reng ho tswa ho Mateo chapter 27 verse 22, a bua mantswe a reng Jesu ya bitswang Kreste ke mo etse jwang na? Jesu ya bitswang Kreste ke mo etse jwang na? Hoba Pilato a hueletse ka ho nyahama jwalo, yaba ho fihla mosadi wa hae ya neng a le ka sehloohong ho yena. Yena o thweng mosadi yona wa Pilato ke setloholo sa Cesare Augustus. Mofumahadi yona wa Pilato o ne a tsebeha haholo ka ho ba motho ya ratang nnete. Yena o ile a mo kopa hore Pilato a lese Jesu yena ya bitswang Kreste hobane ke monna ya lokileng. Mosadi yona wa Pilato o ile a fana ka keletso kampo dikeletso ho Kreste tse lokileng. Hopola ke bua ka mosadi yo thweng ke Claudia, e leng mosadi wa Pilato. Ebile keletso ya hore qeto yo Pilato a nkang ebe qeto ya nnete. Ebile keletso ya ho qetela ya mofumahadi wa hae hore ampe a sebetse ka nnete. Ebile keletso ya ho qetela jwale ka mohlodi kampa moahlodi hore unyawong ya Kreste hore ampe a hlole ka toka. Qeto yena kampo keletso yena mofumahadi wa hae a ne a mo fa yona ke ya hore a hlole ka nnete. Ka bomadimabe Pilato ha ka mamela, ha ka itshwenya ka keletso ena ye bohlokwa. Keletso ena ha ya ka ya sisinya letswalo la hae. Ka bomadimabe Pilato o ile a etsa qeto e ileng ya thulana le keletso e bohlokwa ya mofumahadi wa hae le bao ba neng ba mo rata. Kgohlong kampo ka qetellong keletsong ena Pilato o ile a etsa qeto eo le lefatshe ka jeno lena le ntse le sa e amohele, qeto ya ho ba Kreste kampo Bajuda ba bone ba ka etsang ka yena. Re mmona jwale a etsa dintho tseo ka tsona tse lekanywang kampo dintho tseo ka tsona a tla kgwebetlwang ka tsona, dintho tseo ka tsona tse mo otlang letswalo. Letswalo le ne le moja, ha ipone molato ka metsi yana, o ne a lokela ho hlakola tlhaswa e letswalo ho yena. Metsi ao a sitilwe ho hlakola letswalo le molato. Ke moo re reng o nkile metsi a leka ho tlosa bodutu ho yena, a hlakola letswalo le ho yena le reng a ke mmone molato. Ha moraonya ka mora wa qeto ena e ditshila, re bona letsatsi la Malakia le motjhabela, letsatsi le bodutu le tjhabela Pontius Pilato. Re bona letsatsi le bohloko le motjhabela ya ba Mosisi Fetelius wa Roma. Ka nako eo o tlhaba Pilato ka seeta setulong sa hae, a mo raha jwalo ka ha a mo tlosa setulong sa hae, a mmusetsa ho morena Cesare.
ka morawa jwalo Cesare wa Tiberius o boetse le yena a hlaba Pilato ka seeta a mo tibela naheng ya habo a mo tibela naheng ya France yeo ka jeno kampo ka nako yeo e ne e bitswa naha ya Khul. Ka nako yeo e ntseng a le moo Pontius Pilato o ile a kgopela tshwarelo. Pontius Pilatus o ile a ikoba ka maikutlo a holo ba bodutung. Qetellong Pontius Pilatus bodutu ba moja o fihlela a hopola ho ipolaya. Paena ya Pontius Pilatus ngwaneso inkisa mo ke ratang ho dula le wena ka tsatsing lena. Empa momamedi ya ratehang ntumelle ke ikatemetse ka hare ho bodutu bo ka jeno Pontius Pilatus a bo kentseng maphelong a rona. Ho bodutu ka jeno le wena mohlomong o ngwaneno o tjhanganeng ka jeno ka lebaka la qeto, ka lebaka la ho se mamele tseo a kileng wa mo eletsa ka tsona. Ka jeno ngwaneno o bodutu o tjhanganeng ka lebaka la ho etseletswa ke metswalle ya hae. O teng ya leng bodutung ka lebaka la ho tloswa mosebetsing ka diketseletso tse a sa di tsebeng. Ke bua ka lebitso la Pontius Pilatus, katiba e weleng tlhogong ya lekgoba. O lahlehetswe ke mosebetsi ka lebaka la ketsaheletso. Motswalle wa hao ka jeno lena o tjhanganeng ka lebaka la mastrata ya senang nnete. Ke bua ka Pontus, ke bua ka motho ya lokelang ho phela lewatleng. O bodutung ka jeno ka lebaka la ho hloka nnete a baetapele diphutehong tsa heno. O bodutung ka jeno ka lebaka la batho ba senang nnete, ka lebaka la dikatiba tse hlokang kampa dikatiba tse weleng tlhogong ya lekgoba. Ka hare ho dikereke tsa rona ho bodutu ka tseno, ka hare ho dikereke tsa rona ho tsietseng ka jeno ka lebaka la modulasetulo ya senang nnete, ka lebaka la motho ya iphethotseng Pontius Pilatus, motho ya lokelang ho phela lewatleng. Lapa la ngwaneno le fetogile dikgutsana ka lebaka la Pontius Pilatus o leshano, ka lebaka la mastrata kampo moahlodi ya phelang ka jojo, ya phelang jwalo ka katiba e weleng tlhogong ya lekgoba. Moetapele o moetapele ka hare ho diketsele kampo ka hare ho diphutheho ka jeno, moetapele ya sa nkeng dikeletso tsa batho. Le bana beno ba bua le wena jwale ka bo Claudius ba o eletsa, le bana beno ba bua le wena ha ona kutlwisiso. O moetapele ya senang nnete, o madi matsohong a hao. Ke bua le wena Pilato, o tsodiyo bosiu ha o robale ka lebaka la leshano la hao. O sepoko ka lebaka la ho bolaya bana ba batho. O sepoko ka lebaka la ho hloka nnete. Ketso ya hao mosebetsing ke tsa bo Pontius Pilatus. Nnete ha iyo wena tsodiyo, nnete o kae tsodiyo? Ke bua le wena ke re nnete o kae Pilato? Hobaneng o phela jwale o ka sepoko? Wena mme wa CWM ke bua le wena, wena ntate wa CWM ke bua le wena, ke bua le wena mme wa CWL. O maemong a ketapele phutehong ya hao, empa hobaneng o sena nnete? Hobaneng o baka moferefere ka hare ho mokgatlo? Hobaneng o sena Kreste? Hobaneng o etsa dikamanyo? Ke bua le wena, wena mo MBB ya Khabane ke bua le wena, wena CYM hobaneng o le moferekanyi? O phela jwalo ka Pilato, ako butle ngwaneso. Hobaneng o phela jwalo ka tsodiyo? Ako butle
o iketsa tse banyane a ko butle o iketsa ya senang dikeletso. Potso ho wena ngwana Yesu ye ke itlisang ho wena hoseng mona jwale ka mokreste ke re ho wena baneng o sena kutlwisiso o ka ba o motho ya jwang ya utlwisang bana ba batho botlhoko e ka ba o motho ya jwang ya sa mameleng dikeletso tsa batho ke ka lebaka la eng o tlhoka nnete ke ka lebaka la eng batho ba lebetse moyeng ka lebaka la hao ke ka lebaka la eng o fetohile molai ke ka lebaka la eng o na le ditopo tse tswileng matsohong a hao ke ka lebaka la eng o sena nnete wena moahlodi ke ka lebaka la eng o leshano malapa a dikgapa malapa a dikeledi ka lebaka la hao bokgutsana bo bile teng ka lebaka la hao malapeng a fapaneng wena Pilato wena moahlodi hobaneng o sena nnete bamamedi ba halalelang a re beng jwale ka Paulos ya buang le rona bukeng ya hae ya Baefeso kgaolo ya bone temaneng ya 15 ha re mme re etse ka lerato re mpe re etse ka lerato ebe bana betso ba ne lerato le na le nnete ka hare ho lona o keke wa ba le motho ya nang le nnete wa tlhoka lerato o keke wa ba le lerato empa wa tlhoka nnete re be jwalo ka moprofeta Zakaria kgaolong ya 8 temaneng ya 16 ha ne a bua le rona o bolela le rona ka mantswe a reng bolelang nnete a mong le e mong wa habo a atlhole ka nnete le ka katlholo ya kgotso ya makgotleng a lona e mong le e mong ma leng teng a re pheleng ka nnete hobane lehloyo la rona le tlisa dipolayano lehloyo la rona le tlisa diqabano lehloyo la rona le tlisa dintwa o tlhoka nnete ya rona o tlisa dikgutsana mo re phelang a re beng le nnete mo re phelang re be le nnete re mmamele ha re eletswa hobane Pontius Pilatus katiba e weleng tlhogong ya lekgoba e wetseng lewatleng e ne e sena nnete katiba ena ya lekgoba e weleng e wetseng lewatleng ka jeno lena e tlisitse bodutu ba Kriste le ha o ja Kriste a tsuhile bafung le ha o ja Kriste a tsuhile a re fenyeditse lefu empa rona ba phelang a re beng le nnete ka Kriste morena mo re phelang lefu la hae a le rurute ho ba le nnete lefu la hae a re rute ho emela nyeo ya motlholohadi le ho emela nyeo ya mofumanehi le ho dula re le nneteng ka dinako tsohle amen phuteo e halalelang pele re tlang ka mohau re tla fumana pina e re bontshang hore re haufi le morena Hosana 251 haufi le morena
tsela ka e bona e nyolohang e kenang hodimo mo kganyang mangeloi a matle a wehle a nkise ho morena le mohla ke phahamang ke thabile bamemedi ba halalelang mo re leng teng malapeng a rona ha re beng haufi le morena hobane Jesu Kriste o hlotse lefu a phela ha re beng haufi le Jehova hobane Kriste ke molopolli wa rona a re nkeng mohau mme re tle re tsebe ho ikela ka kgotso jwale ka ba Kriste e re bekeng ena mo re tla phelang teng ha ntse re le ka malapeng a rona mo re tla phelang teng re phela jwalo ka ba Kriste re sa le balekano tseo re kile ra di nka a re nkeng mohau mme re ikele ka kgotso mohau wa morena wa rona Jesu Kriste kopano le matshidiso a moya o halalelang a di bele bana ba rona bohle le rona ba leng ka malapeng a rona Kriste e ba le rona le rona ba tshwereng ka thata mesebetsing mohlomong ka lebaka la ho ba re tlisa maphelo kampo re tshidisa maphelo a batho re tshireletse ho fihlela re tiana ka Kriste morena amen.